Love Resurrection Ministries womni Blessed Gospel Promotions bakutusako Uncle Ivan kamoto kakawaya wenalinga ndi mwana moto twakolanga obumotoka bwa waya ono ye gospel country singer wa Uganda nambebo omubwati eje kutumuwagire mu konsati yesokedde ddala etumiddwa IMELDA July nga 3 okuyingira omutwalo gumo ate mwe banene emitwalo 2 n'emitwalo 5 kusaba mwendezi olweggulo ng'asimbula akamotoka ku Love Resurrection Ministries ku munaku erubya ewa Pastor Timothy Balongo ayokeddwako Florence Bukwaya Joseph Segawa Dr. Wilsonse Michael Holly Lydia Nachayune Tajoro Busurwa Sekumatede Don Emma Preacherman Mima Michael Zoe Patra Don Zabo Josman Vioni na abalala banje mwena abanyumira gospel country music mugweyo tuwekire Uncle Ivan July nga 3 kiwukidwa Love Resurrection Ministries Real Power Engineering Company BGPTV nebitekebwa Blessed Gospel Promotions and Events mulingalo